Isaia 54 mstari wa 13. Na watoto wako wote watafundishwa na Bwana, na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Neno la leo linatuhusu sisi sote, watoto wako na wewe mwenyewe. Neno linasema vyema, watoto wako wote watafundishwa na Bwana. Wakati mwingine sisi kama wazazi tumeona kwamba tunaweza chukua jukumu la kuwafunza watoto wetu na kuwachunga watoto wetu, pasina kujua sisi ndio tunaweza kuwa tunawaongezea stress kwa mambo ambayo wako nayo, tunawaongezea mambo mengi ya kuwasumbua mioyo yao. Unakuta umemsukuma mtoto mpaka amepata depression. Naye mtoto, maana sasa mahali umemfikisha imeenda sana, hata kutii kama Biblia inavyosema kwamba watoto watiini wazazi wenu siku ziongezeke. Huyu mzazi amemsukuma sana, amesukuma mtoto sana mpaka naye ameshindwa kumtii. Sisi pia tunaweza changia mahali pakubwa kama wazazi kusumbua watoto wetu, hata kuwaharibia maisha yao kwa maneno tunayoyasema. Mtoto wako anakuheshimu sana, lakini utakuta wakati mwingine hana uwezo kwa sababu ya mambo ambayo yanamzunguka. Ni vyema wakati mwingine unawacha Mungu mwenyewe amfundishe. Ndiyo, ni vizuri kumpa mafunzo, lakini usimsukume kiasi cha kutokuwa yeye mwenyewe anaweza kufanya maamuzi yake. Utakuta labda mtoto ndio mkubwa kwa familia. Yule mtoto umemsomesha, umempeleka, amemaliza shule, sasa ako kwa kile kiwango cha kutafuta kazi, lakini kwa sababu hauko karibu naye na uko na watoto wengine wadogo, inakuwa sasa yeye ni pati ya kulea wale wengine. Kumbuka, sisi wazazi ndio tunafaa kuwasaidia mpaka wasimame vizuri. Wakati siku itafika, hautamuomba hata kusomesha wale wadogo. Ni yeye mwenyewe atakuuliza, umekaaje, nikutumie kitu, niko na pesa hapa, niko na kitu fulani, nitakuja kutembea, maana sasa ako na uwezo. Lakini wakati amemaliza shule, ile akili ya yule mtoto, kitu cha kwanza imechanganyikiwa. Ndiye amemaliza, anajiuliza nitaanzia wapi. Hata ukiona amekatalia haya matauni makubwa, sio ati labda huyo mtoto amekaa vizuri, ana struggle. Maana akikumbuka kule nyumbani, anakumbuka aliwawacha wengine wao wadogo. Unakuta hata depression inamshika, na wengine hawawezi kusema mambo ya kwao nyumbani. Hakiulizwa ni nini na kusumbua, hata na wenzake anasema hakuna, kwa sababu anajua ni mambo ya kwao nyumbani. Tunafaa kama wazazi, ili watoto wetu watutii, wakati mwingine inataka vitendo, sio maneno tu. Hata wewe unamuuliza, umepata kazi, umefikia wapi? Hata kama ni mambo ya uchumba unaweza kumuuliza. Na sasa wewe una mchumba, una rafiki, unajua karibu unafikisha miaka hii, ikifika miaka hii unafaa kutafuta mchumba. Jipange, usiangalie tu mambo yako wewe kama mzazi. Maana watoto wetu wanapata depression sana sana kwa ajili yetu, kwa ajili ya kukosa kazi, kwa ajili ya mambo mengi ambayo yanawazunguka. Anatamani kujenga boma yake, anatamani kujenga kwao, anatamani kuona ndugu na dada zake wanasoma vizuri, lakini hana uwezo. Yeye mwenyewe bado anatafuta kazi.
tuache Mungu awafunze watoto wetu. Cha muhimu ni kuwaombea. Mahali ambapo wako muombee.